The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Saya Ishwa, Shipor ke Public Rally, ke Banlong Aku Trek. Kakasi Students Union kalau penmana bahkan pensangian Oshwa ya ke Public Rally, ya belah penmana pa ba la office trek kam jong kaseng na jayau syakhan lailat. Henry hakajaka jong Public Rally dan penlong no daga jing ki syong klain mongor tang lagi dekhot jong ke Central Executive Council. President jong ki SU Samla Raymond Kharjana habe keren bagilat patai ku bol ulong baga daw balahap ban pensangian Oshwa ya ke Public Rally kedai nama bayo don ki riu sim kebu ki balak ban penthot ya ke Public Rally kum bakalaja kajaya rally thuk kabalong hakaka kanai trek lailar aja pen riu hak babun li kali kilasha apen jular bat ko kali kilasha thang Shu ulong baka ki isu kapan pa wek jing sosi halor gini jing ja giblaja hakan gasngi hakajanya rally thuk bat ulong baka senga sepelong ya kacing token ban lap ya kibriu kibran kiti ulong ru bahaga jing ki deban job ya kimat jing dawa kumta la daya syakmat ya rally syakhan lailat kindon ki rusum kebu ban pulom ya kitong jong kaseng bat kumta khanang ba jing ki kalong ke job dan hak ban pesangi no ya rally Henry nya khon dak basong kelai mongor tang lagi dekhot jong ka isi Nak liang doseng ni dak bajing sokia, bajing sosi ukra, pawai deh bajing nom cuman bajing jai kami haf ka baik rally yang mana. Hak ni ki seni balet nak liang dong ka seng kelasong bajing lang per rengkat berki senat rekam per ban betha yaki pawai deh bakan ka baik rally dasni. Mereka mau opat kimi tu jinja tiba kumtu mo de sodap ni dah jing soksi namar wilayah ini public meeting saburo keleng ni jaka lagi di district headquarter lani Uslong baru hi lagi ba kat public meeting long back tiba baik nanti tiba de lawan ka peaceful protest temeneru jisha kali sebentar jom kita peaceful protest ni di sempat bah penpau dekat bajinguna nak kalian berjongi namar keladon ikat tu ni pat kidu sim kabu kibadon ni bajing tu penpulom ia kan isu ko ba nak kalian keseng sim teh tai benta na kalian jong ka seng mana haji syah akan benar ba kandon ga public rally la sisni aku iterik kelas dan najia hadu akan lailat relasi ba kajundon la public rally kalau ban ba ailat ban ya jatu ni jiri sum kabu ban pulom ya kan ni kajundawa ini isu ba seng rasim dina kalian dua seng ni perkat ba khanang ma ko khosan ni kalau ba nginyo gajung job akan ki issue ni khun de khanang ba kinum olat manu ban divert lani ban pulom ya kan ki issue kujungi na kalian roseng ngin pisangnya Ishwa Shipor ya ke public rally ke Banlong Aku Trek but hakajaka jong public rally na maring sotu ba kajingki kadang banyak di hajaka jong public rally nginsa pelong no na kanja demonstration hakaba tang gitu khot jong ka Central Executive Council di Bandar Benta bat katu anut ki khot di sisien kali raseng di penpau ya kata jusukhia sosi habai de to jugja one bat institusi syai benta ba hoi berus katu ni perkat ini keren ngomba kesedon baik menu kiba sim kebu ya kan isu bersim daseng laban tunggu ben pulom namar
ngelai ki jingki paper report mensuaru ngatai pila bani kenma hak jingki laban ambakla de jingki arja khalai jok ILP hakaba nakalian jongka tenat kulit kali okem ya kita kibrio ba ra ki petrol ndala toket pat kidai pat nagiwe pat ki jadi rio dengan suatu ba kisadon ni kumtu ki bensin kabu ndai kampai perkat pat makan jam kumtu mene te kenang ba ka isu kan lo baik nanti ke singki lo baik nanti bat kanumlong kan ka ransan la bangi ai la yeri shum kabu kan pulam takada nakalian rosen di persangi sport ya ka public rally badaka saka public rally kan dan da sit administration kaban konsimeta tang di dekat jong central council kadon kejingsat nakaliang juga pat ba halor kejingja ka bamni kum nakaliang juga sengru pendram jur halor kita kejingja ngila ya kerencai pi ba ngila don kejing betha ba kundon ka law no the problem habadi ba kanika public kanika bike rally ba muntakasni but pila banyiru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters boro ki ad bidjai kamdon kunu jingkunma kamdon kunu ka law no the problem hadu mentan ke ibang ngila ile na kaling kaseng kalong bit ka ba jai ngkwa banyak jalan tik ba jinjai ikipat ba kiba kershani ngkwa pun stu iki subha to kumkinong ilam ni hapan sim ni kata ka jigi kli pilapan to ini ni hapan pedang kita ki iki boro Henry hakaju ka poru kenmau iki mat jing dawa ki mat ki jing dawa ki ki urlong ki mat jing dawa kamde ka jing yonong yung ki isu hendi ka jing yonong jogo jibun ri te believing hapan call of ka public meeting ya ka public rally nomor ba ni stu bakin sadon be kum kita ki brio ki bandai vote ya kata ki isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko abi bandai ka ni ki isu ke bangi diman ni kade ban urlong nomor bang itu bakin don pa kum nomor bang ngila mustu kala bandi ka but po jungnu halor tay bunta nomor kani ka mat bang dawa mi ka dei ka asateng bakal dei ka kalong ka ba kongsan hadu kata nem ta ka shongsan jongga jogi try jela ka ju ka poru ha bade bat ki kena samla ki bawat ka macam te ikipat ba ki parado personal ngko nongtang hawi ba what ben ya kata ka jingja ka bunta asni sutu ya kata ka ka mat benya ya keren ka baca bunta asni nakaliang kejungi imshim la perkat bahkan poi kunta nomor ba nan itu ipi nomor ba kum nakaliang kejungi ru ni la pumbet bunta asni ba kindam tang kata teliki skuti ki balwan ni ki dokat ba per meni hapurwan ki bon hadu taki lais patam ki skuti ngatrai dengan laban ki skuti ki baik berkali ki bodon nang ne ki bun ki pat baru ki bawan ki biru kum nak yang nga seng tingin na ban ong pp9 wan Henry ka sulong no ba ka jingja tu sing meneng kam anticipate nomor boros kata kalau bit peaceful kalau bit ka bajai chai te ki pat ba sesien ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki bro kelaban tho ini Jadi tanggawe ngi ko kerpat ba kenmau kita kimat jing dawa bat kersan kita kimat jing dawa boleh si pila bandong ini ku kinong ilam ban ni kam simnala ban pendong ya kata ka jing ilang ka ba lenti ka ba jai Henry hapor bagi stang ru ya kan ni ka bike rally nakan ni ka office pilai hi bagi stang shwa da ka ba batai shai ki to hinong yishim ta ki bukan ha to ka akan ni rally bagi nya da ka ba jai ngila batai ki karup kanong tenu ngila batai ki thik pathik kun bikinya bikin di ban her na kali jadi banyak baik yang ti bikin di ban bikin sangi akan kun bacaka istang ru ya kan ka baik reli lin ba ka jing duai ba haman jing lang jing istang ka jing duai nomor nging kwa bakini ki jing ya nanti kecing dawa juga seng kan urlong nak bor banalor Henry ka basusi pat ka ka bajing jam ta singi ka de ka bangi kung ki mangilang ni ham expect Henry kata ka ba kung inong ilang ni hapan si nomor ba daki dangi tri baru iyo ikjiro dangi les ni ru
bingile baklaru ngilong ding shandu ding hapshim ya kata ka benta Henry ngan ban bing sisian ikipat ba kinma kita kimat ki bingi keren ba ban support di kita kimat. Jadi siya kalau ba ngalai ba la pakai keluar social media hakaba we cabinet minister ulong ba banikan bakot ikran ya ki isu. Henry ngelakukan dak basya ni kong ngong ba lajin hakajaka ki kin kendu lajin ba kelaikan yetir yaki isu bala pak na seng hak tu kabinet kemamne ngatrai kan kam biang arsya namangi imde ki kenhur ki bakwa ya kata jitu ngani balong pangma balapan kendu be ne lada pi jinda pila pentrekam nani pila yetir pentrekam mi kimat bala dawana seng ngatrai ban kam hiru ban kendu maka jing angut kadai ba ban ulong jing dawa kajing angut dui kam dei bong bang nyo kendu enur i minister ne ki yau chief minister bang burom ne dik kajing angut kadai ba ken ulong ya kajing dawa telada kila ulong ya jing dawa tengah thai non kami ban kendu meeting peru di depan commission dan administration kebaik rally meneru di depan commission di kini ko pentaru dan commission ini mau lagi ai bagi ai punya masih baik pasti kalau de kembali ongi ba kini jalan baru long peaceful di taman ni kami long tu bagi susah ba kadon kajing sim kabu ni sya infiltrate hanu di Henry ya ba bagi ba aku punya tu ba gede di kata ka bentang la bekran lalu ni kong mo la pasul bagi la pakai gubor ba kini kisan tli kimat kidai bersusot ni arpo tli kimat ki bengi ai hakam merendam ke panikong ni asiam but beli bengi sot kanang kisan tli namang sutu ba kini kidai ba khamsuk tam penregam lada kadan ka seriousness ba kajing simkhia nakaliang government de bontong ba kin ai ni ke point number hendai ke point number b kin persangi aspa kata ki ngimlak namanya pen kebaar kalau bab itu dan menurut kejung suspek lagi di dekat dengan kepenuhan sen barang dan itu pun pasti bok persang menpentok rai di hujung ini kemudian hong isu nakaliang do sang hi ngilong di bakloi beri trilang abai di teman lada ni kumengi om ba kitmu ban pulom ya ka jung hi temangi lagi gimana kong gimana trilang dadan kalau no rajung lengkam ni trilang kebaar pat kalau ngabapi om nomor 4 ni lu abon de bangin keno yo Mr. A na Mr. B de kenhun A na kenhun B de inum la mo ta kambhai ru bangin ya bankan utala dan 4 don ki sabu ki saki satar ki babian in persyang ba in pelong dia kaju ko jagai po handai la ma kalau hapdeng masuk di borok de lewat kataru in CP ini kesembilan kalau kemana ni Kapur kan kejut ni cukup. Kapur kalau anda jadi Dia boleh lawan. Kumang yung mana ba hajing siya hajingnya kerali ngap berkat terhadap hasuam perungai hajing langgu ngap benar pada publik kerali. Henry enda nila syong adap nang syong di siya sangi kubur bami kini sutu ba kani ke benta long tiladon ibararung hapo ban sim kabu yang ni ke hi jongi mo bat nakalian kasang hiru ngin musabja ngin benta ngin wat ya ki ban rekti ban persyang ban pulam ya ni ke hi jongi ko ngasni ba kani ke sensa pat ba unu brio no brio dan kanu kerun kadon ya ka jing lalu ban kan so ke bagi don ndai aku cukup por bukan ba kata apa mengikat ke public hearing kadang sekan ong ba dalong kumnu ai ba baro ya perso ya kai sa perso ki don la kajong perso ti don lu iwe pat ki badan la kajong ji perso kaji sokia ji sokta juki dengan thai ba ha ba khadu kuma omne kan ni sensar pat ba ya sabat ba uno ba pau kan uno ba kaji so ne kaji perso Hey up ruko Shwa finshet da kajo shi kajo ko umpiang balapen don kam. Apshwa
namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Daka basyet da kaneka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pim day pat bante nala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limbaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Hazal Pitri Salar. Nadun khai đi con. Bây là tông xoay ngà cái đĩa phải cái skill để chít rồi. Ili mem yor aim gini kon me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Lẹ mày để stage nem này tao ngồi còn web. Tí tu. Jadi kasi yang kayak bisa orang lain mana. This sao? Pinai warna ai bam sih ai teh papacho. Families to that bills. Right. For it. Ông yêu nem, ngủ quay nhà khmat đó. Ngủ tê đó chan bò rừng khlev. Bey, passa, jag fast division. Kon, kan. Ha bey. Congratulations kon. Thank you bey.